Derent je reka koja pokazuje drugačije lice Australije. Dok su prethodne priče bile o sušnim ravnicama, navodnjavanju i tropskim sezonama kiša, Derent pripada Tasmaniji, ostrvu hladnijeg vazduha, planina i šuma. Ona protiče kroz pejzaž koji deluje evropskije, zelenije i vlažnije, ali to ne znači da nema pritiska. Derent je reka grada, industrije, hidroenergije i estuarija, reka koja se širi u zaliv i spaja slatku i slanu vodu. I baš zbog toga je njen dokumentarni potencijal jak. Ona je priča o kvalitetu vode i o tome kako se priroda oporavlja ili ne oporavlja kada se industrija ukoreni uz obalu. Počni epizodu uzvodno u planinskim delovima Tasmanije. Prikaži šume, hladni tok, maglu i brzu vodu koja izlazi iz prirode. U uvodu reci da Derent nastaje iz više pritoka koje dolaze iz tasmanijskih visoravni i da potom teče ka jugu prema Hobartu gde se širi u estuariji. To znači da se karakter reke menja. Gore je planinska i brža, dole je šira, sporija i pod uticajem mora. Sljedeća tema je estuarij kao posebno stanište. U estuariju se mešaju slatka i slana voda i taj prelaz stvara ekosisteme koji su bogati, ali i osetljivi. Prikaži plitke zalive, obale sa vegetacijom, ptice i mirnu površinu vode. Objasni jednostavno. Estuarij je kao prirodna laboratorija. Sve što reka donese iz sliva, ovde se zadržava, taloži i meša. Zato estuariji često pamte zagađenje duže nego reke uzvodno. Zatim uvedi grad. Hobart i život uz reku. Reka ovde postaje deo identiteta, turizma i svakodnevnice. Prikaži mostove, obalu, čamce i svetla grada. I onda reci ono što daje težinu priči. Kada reka prolazi kroz grad i industrijsku zonu, kvalitet vode postaje ključ. Nije dovoljno da reka postoji. Mora biti zdrava da bi grad imao zdravu obalu. Sljedeća tema je industrijski trail. Derent je poznat po tome što je kroz istoriju imao značajne industrijske izvore zagađenja, posebno one koji ostavljaju dugotrajne tragove u sedimentu. U dokumentarnom tonu objasni princip bez ulaska u previše hemije. Neka zagađenja ne ostaju samo u vodi. Ona se vezuju za mulj i talože na dnu. Voda može izgledati bolje, ali dno pamti. A kada dođe oluja, kada se sediment uzburka, taj teret može ponovo postati aktivan. Ovo je važna lekcija jer pokazuje razliku između čiste površine i stvarno zdravog sistema. U ovom delu epizode prikaži industrijske obale, stare objekte, skladišta i zatim kontrast sa prirodnim obalama malo dalje. Reci da je Derent primjer kako se u modernom svetu radi oporavak. Monitoring, remedijacija, zabrane ili ograničenja ribolova u određenim zonama i dugoročno praćenje sedimenta i biote. Ne moraš navoditi detalje politika. Dovoljno je da objasniš da oporavak estuarija traje dugo, jer se radi o sistemu gde se sve taloži. Sljedeća tema je hidroenergija i upravljanje tokom. Tasmanija ima snažan hidroenergetski sistem i mnoge reke su regulisane. To menja protok, temperaturu i sezonski ritam. Kod Derenta je važno reći da regulacija može smanjiti neke ekstreme, ali može promeniti prirodni puls koji je važan za estuarij. Kada se protok promeni, menja se i mešanje slatke i slane vode, a to utiče na staništa. Zatim pređi na biodiverzitet. Prikaži ptice i ribu, obalne biljke. Reci da su estuariji važni kao hranilišta i kao prelazne zone i da zdrava reka nije samo estetika. Zdrava reka znači da se ribe mogu bezbedno jesti, da se ljudi mogu baviti rekreacijom i da priroda ima stabilnost. U epizodi naglasi da je Derent primjer kako jedna reka može biti i gradska i divlja, ali samo ako se kvalitet vode čuva. U ovom delu ubaci i temu plastike i urbanog otpada, jer to je savremeni pritisak koji se vidi u mnogim gradskim rekama. Ne moraš dramatizovati, samo reci da svaki grad uz reku ima odgovornost da otpad ne završava u vodi, jer estuarij sve zadržava kao mreža. Da epizoda bude konstruktivna, uvedi rešenja kroz narativ. Prvo, smanjenje zagađenja na izvoru, jer ono što ne uđe u reku ne mora da se čisti kasnije. Drugo, remedijacija sedimenta tamo gde je potrebno uz dugoročno praćenje.
Treće, pametno upravljanje protokom i očuvanje obala kroz vegetaciju. I četvrto, transparentno informisanje javnosti jer grad i reka žive zajedno. Završnica neka bude mirna, sa kadrom estuarija u sumrak, svetla Hobarta i planine u pozadini. I završna poruka. Derent nas uči da reka može nositi istoriju razvoja, ali i istoriju posljedica. I da je prava snaga modernog društva u tome da ume da popravi ono što je ranije zaprljalo. Jer kada se estuarij oporavi, oporavlja se i odnos grada prema vodi.